Lijep pozdrav svima. Nadam se da ćete uživati u ovom videu i da će vam se svidjeti. Ako vam se svidi, možete me zapratiti. Za početak radimo kremu. U posudu stavimo grijati 1 litru mlijeka. Zatim dodajemo 90 g oštrog brašna, 70 g šećera. Šećer može biti po želji. Ja sam ovdje stavio smeđi šećer muskovat. Ručno miješamo dok se krema ne zgusne. Nakon toga u kremu dodajemo 200 g čokolade za kuhanje. Za promjenu odlučio sam se za okrugli kalup i kao što možete ovdje vidjeti, kore su kupljene i mogu reći da sam veoma zadovoljan sa njima, tako da niti ne želim trošiti vrijeme na izradu novih kora. Svaku koru malo utisnemo u kremu. Pazimo na to da stavimo na svaki red kora podjednaku količinu kreme kako bi poslije preslik bio što ljepši. Ja sam se ovdje igrao sa mljevenim keksima, tako da vi to ne morate. Za kraj radimo glazuru. Stavimo kuhati 200 ml vrhnja za šlag i u njega stavimo 150 g čokolade za kuhanje. Te za kraj prelijemo preko kolača. Ako ste nestrpljivi kao ja, stavite u frižider na minimalno 2-3 sata kako bi se čokolada stisla i kore malo omekšale. Za kraj mogu reći da sam vrlo zadovoljan sa kolačom i zaista je jako ukusan. Nadam se da ćete ga napraviti i da ćete se uvjeriti. Dobro vam tek!